طلع عاقل يعني. اه. و... كن... احنا كنا عايزين نعرف رأيك، كنت هتعمل ايه لو لسه عايش في مصر؟ هل كنت هتبقى مصري ملحد اللي احنا نعرفه النهارده، لا ولا هتبقى لا شخص لا، ده تاني؟ لو استطيع ادعي الشجاعه لا ما اعتقدش يعني، بصراحه. امم. امم. ان انا اطلع لهم كده واقطع لهم المصحف يلا ولاد الوسخه من هنا، ما اعتقدش ان انا كنت ممكن اعملها. امم. لان ما بحبش تهريج الخدامين، او ممكن الامر كان هيقلب بكارثه. يعني ممكن اه. الامر برضه يتصاعد وعند وبتاع. بس اللي هيحصل مثلا ايه، اصل انا مثلا شفت مشهد بصراحه انا احييه عليه يعني، رغم ان هو شمام كله كبير بس احييه عليه، اللي هو مشهد بتاع البير صوبر. ناس بقى امم. الاف متلمين حوالين البيت وبتاع، والغازيه لازم تنزل انا بصراحه ما. فاللي هيحصل، فانا معايا في مشهد زي ده انا هنزل على الناس دي بآلي، ما هو ما انك ميت وانهم ميتون. فانا مش هروح كده اونطه بقى اللي هو ايه يتلموا عليا، لا، فانا هاخد لي مثلا 200 300 معايا، وانا كده رايح بايظه بايظه يعني. فليه نوصل للمرحله دي يعني؟ بس لو ما استحملش انا المشهد ده. امم. شغل تهريج الخدامين بتاع المسلمين وبتاع البوابين اللي بيعملوه ده، يعني بالنسبه لي صعب شويه. ما اعرفش امم. البير صابر بصراحه بطل